Namesti se udobno u šavasanu. Lezi na leđa i pronađi položaj u kojem možeš da ostaneš mirna narednih nekoliko minuta. Noge neka budu opuštene, ruke postavi pored tela, dlanovima okrenutim prema gore. Ako ti prija, pokri se ćebetom i podmetni jastuk ispod glave ili kolena. Sada zatvori oči i dozvoli telu da potpuno osjeti podlogu ispod sebe. Ovo vreme pripada samo tebi. Sada prati prirodan ritam svog daha. Udah i izdah. Sa svakim izdahom dozvoli sebi da se malo dublje opustiš. Usmeri pažnju na desno stopalo. Palac, prsti, peta, skočni zglob, list, koleno, butina. Sada leva noga, palac, prsti, peta, skočni zglob, list, koleno, butina. Osjetimo oba kuka. Sada obrati pažnju na donji deo leđa. Osjeti prostor između lopatica. Osjeti cela leđa. Polako prati liniju kičme od donjeg dela leđa pa sve do vrata. Osjeti ramena, desnu ruku, nadlakticu, lakat, podlakticu, šaku, palac i prste. Osjeti levu ruku,
nadlakticu, lakat, podlakticu, šaku, palac, prste. Osjeti obe ruke i oba ramena. Usmeri pažnju na vrat, vilica. Osjetimo usne, nos, oči, čelo, teme, potiljak. Osjeti celu glavu. A sada celo telo. Od stopala preko nogu i kukova, preko leđa, ramena i ruke, sve do vrha glave. Osjeti težinu svog tela. Osjeti kako te podloga podržava. Sa svakim izdahom dozvoli telu da otpusti ono što više ne mora da drži. Samo diši i dozvoli sebi da se još malo opustiš. Otpusti ono što više ne moraš da nosiš. U sebi tiho ponovi. Otpuštam. Puštam ono što je završeno. Puštam ono što mi više nije potrebno.
Polako produbi udah i izdahni. Pomeri prste na rukama i nogama. Kada budeš spremna, otvori oči. Vraćam se sebi. Namaste.